Shisngi hadian bau shelong mil ulapan mi ke kubur ke badai halor ke jing ujor ki samla tap kampulet halor ke result physical efficiency test PET na ke benta ke pos unarmed branch sub inspector bat ke armed branch constable ke balapan long ha first battalion Mauyong bat ke balapan ya da ke central recruitment board CRB Meghalaya police ke balapan long ya ke office chairman ke central recruitment board CRB ban pen mi ya ke jing pen tepat ba bakalapan sange no ya ke physical efficiency test PET kepada yat mentah sausngi tat hado bandapan mi dakawai pat ka jingpen pena. Katkum ke kerwa na ke office chairman ke Central Recruitment Board CRB hak arpoi teri unai wing araja arpusa kala pentip baka don ke jingbam yat bed ke PET hak ke first MLP battalion Mauyong kumjo hak ke fourth MLP battalion Sopian hakini ki sausngi. Kabala penlong ya ke CRB hadian ke jingwat benya ban pensanget no ya ke physical efficiency test PET nado ke arpo a tarik nai wing araja arpusau tat hado banda penmi da ke waipat ke jingpen pena ke kerwa ke kenturu ya ki noya khon na ke benta ke kampulit bakin yai sha shipor kenang ba ke PET kan long ke bayat bed ya ke jingtep ke bakam benya kila ban let mi sha ke office jo ke Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police Maura lani ban phone hau number Rio Not Lai Lai Wei Rio Sao R Nyo Lai Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.